Nogometne zvijezde sramote jedni druge. Odavno nismo imali ovu kompilaciju i da, zanima me baš onako jako tko je koga obruko, osramotio, ko je koga preveslo na nogometnom terenu. Uvijek su to onako lagana nogometna napucavanja, prepucavanja. Stoga dobrodošli na novu reakciju na kanalu, idemo se odmah baciti na samu kompilaciju. Razvalite like na video, pretplatite se dole na kanal, a lupite i zvonce da dobijete obavijest kad izađe novi video koji izlazi svaki dan. Počinjemo lagano. Ko je koga osramotio, vidjet ćemo u narednim minutama. Perišić protiv Van Dijka. Ajme, odmah me za srce ugrizlo. Znači, 3-2 je dobio Liverpool, sve znamo, vjerujem da ste gledali utakmicu. Ovo je prvi pogodak. Perišić je napravio ovo Van Dijku. Ajde, ako mora Van Dijk biti predriblan i osramoćen, neka je to napravio, ako ništa. Ivan Perišić, jako gotivan igrač. Busquets osramotio Rodriga i Kamavingu, molim te da vidim i to. Kakav potez, mislim da, nije bio dribling, jer od Busquetsa se to baš ne očekuje, ali u njegovom stilu onako klizeći start. Idemo dalje, Bernardo Silva, ovo smo već imali u jednoj od kompilacija. Kvaradona, lagano. Jako brzo ovo ide, brate moj. Idemo polako, idemo lagano, treba sve ovo upit, pogledat. Lautaro prebacio Bremera. A sada Gabriel Paulista, gledaj ovo, frajer zapolovio u nepoznato. Gledaj ovo. Strašno. Holding, brate. Ja ne znam kako Arsenal očekuje osvojiti ligu kad im Holding igra u startnih 11 i to protiv Citya. Da, nadrapo je. A sada Mbappe, ovo je malo već throwback. Repka je u pitanju. Leao, razvalio Kuluševskog, a onda ga je ovaj pokupio po nogama. Lagane, elegantne brazilske none za Weghorsta. Sada Musiala razvalio Emre Cana. Gledaj ovo. Zapravo, nije on provukao loptu Emre Canu kroz noge. Emre Can ga prati. Ako se ja dobro vidio. Ali svejedno je izbacio i Emre Cana. Chiesa protiv većina, opet none, lagano. Sad imamo Anthony, ali ne iz Uniteda, već iz Bournemoutha, koji je razvalio Gakpa ovdje. Dobro, Gakpo ostao prekratak, nije sad nešto pretjerano strašno. Nemojte sad odmah pisati da branim igrača Liverpoola, ali realno nije sad nešto da ga je ponizio, realno. Ovdje Osimhen bio odličan, da vidimo sad ovo, znamo, Liga prvaka. Vini uništio Risa Jamesa, Sané se prošeto. Malo tu kraj Rodrija i ekipe, ali ništa konkretno nije napravio, zato je Leao ovdje. Znači, vratio Mancinija u drugi osnovne, frajer zaplovio totalno u nepoznat teritorij. A Isak igra božanstvenu sezonu i dosad smo imali kao igrač vs neki igrač, a sad imamo Isaka protiv cijele Evertonove obrane, da. Jer kvaliteta cijele Evertonove obrane se može doslovno usporediti s jednim igračem. I vidimo kako to izgleda, kako se frajer prošetao po liniji. Ponovo Kvaratskhelia, ovdje sada Kjera izbacio. I to onako u njegovom stilu elegantno. Iako je nadrapao Napoli, ali Gavi ovdje popio none, nije on, fali njemu još iskustva. Ovdje ne može on na Karima Benza, brata. Idemo dalje, ponovo sad Bernardo Silva na utakmici Liga prvaka. Malo je ovo nešto kratko trajalo. Jonathan Klaus je isto popio dobar dribling, jao. Berardi, šta radiš, kuku majci? Spinazzola nije znao šta ga je snašlo. A evo da neko predribla malo Sancha i Antonija, vas da oni nešto vrte. Pa im je Lavija, brat, pokazao kako se to radi. Brahim Diaz, fantastičan. Ponovo utakmica Milan Napoli, bilo je dosta dobri potez, a sada Saka uništio
Konatea i Robertsona, kako elegantno se okrenuo između njih dvojice kao da ne postoje. Pazi ovo. Da, Barella, tata, sjajan dribler. Mašinerija. Idemo Chukwueze sada, znamo da je zabio strašne golove Realu, ovdje se onako totalno prosuo Realovce. Nastavljamo dalje sa Rashfordom, McAllister sine, morat ćemo ti kupit mrežu za između noga da staviš Darwin ovdje, jako lijep potez, riskantan dribling do duše, a sada znamo ovo vidite kako znamo. Jesus apsolutno uništio Thiaga, općenito Thiago ovo radi igračima, sada je on bio na drugoj strani i onda no look pass je zadao Jesus, pazi ovo. Znači narugo mu se, apsolutno mu se narugo, totalno ga je osramotio taman za ove kompilacije. Idemo dalje, ovdje Di Maria uništio Kristantea, sada ponovo Rashford protiv Partija, jako lijep prodor. Partij ostao, brate, totalno pozadi. Vini protiv Trenta. Zaboli me odmah, ali nadam se da ga više nećemo gledati jer Trent je prešao u sredinu terena, tako da dobro je. Salah, ovo znamo, vidjeli smo par puta i ovo je definicija ove kompilacije, alfa i omega ove kompilacije i sramoćenja protivničkog igrača. Ovo je nemoguće, brate. Frajer se okrenuo leđima, totalno nije znao šta ga je snašlo. I na kraju se još spotaknuo tu, pao, totalno ga je uništio Salah, ovo je nemoguće, brate. Izvozo ga ko mladog majmuna. Idemo dalje, Kvara ovdje, zalomio cijelu ovu obranu Atalante, pazi ovo. Sada Leao protiv Rahmanija. Mislim da nije namjeravao ovo napraviti, ali dobro mu je ispalo. Vini zato namjeravao, vidite kako zna Vini šta radi. Kako je izvozao Fojta lijevo desno, pa opet lijevo. Salemakers, kako je fino ovdje izbacio Kim Mina. Kakav prodor Salemakersa, Čačalesku. Idemo dalje, Inaki. Ubio Baldea, eto za sve navijače Barce koji nešto dižu Baldea u nebesa. Idemo dalje, Rashford protiv Rafinje. Klasično izvedeno, kratko pa onda brzi trzaj. A Garnacho ovdje isto fino pokazao šta zna, šta može. Ziješ, sjajan ovdje, kako je ovo izvukao, prekrasno. Kroz noge, to je to, elegancija je klasična. A ponovo Trent osramoćen ovaj put od Luke Modrića, svima poznat potez, vrtio se po internetu, a ponovo Salemakers ovdje, nemoguće šta čini, ali zato evo i Trenta na jednoj situaciji gdje je Zinchenka zalomio i asistirao ovdje za gol Firminu, nije prikazano, ali eto ja sam vam ispričao, dobar Di Maria. Imamo igrača Liverpoola dosta, em što su sramotili, em što su bili osramoćeni. Sebajos ovdje, ja mislim, iste go frajer. Znači, prepone, gledaj ovo. Pazi sad ajme Sebajos kume. Pa gdje si krenuo, brate moj dragi. Op, jao, kakav potez. Kako ovo do sad nisam vidio. Kova prebacio Bellingema. A Lorient ovdje jako lijepo zaobišao i Banjeza. Kakav prvi dodir Alvareza. Predivno. Nismo vidjeli ostatak akcije nažalost, a ovo je iz El Klasika, slavni dribling Vinija koji će se još dugo vrtit. Šta je ovo, brate moj? Bruno i Casemiro zaplovili. Dobar Foden protiv Dan Burna ovdje. Neloše. Da vidimo sad Leao protiv Gallaghera i Reece Jamesa. Samo je gurno loptu i pretrčao je. Veoma jednostavno, a učinkovito. Krunić je ovdje isto malo fasovo od Leao koje gledamo već koliko puta, 5-6 put da ga vidimo u ovoj kompilaciji. Kamavinga! Klasični okret, izbacio Busquetsa, Modrić ovdje pokazao Pedriju kako se igra lopta. Ide Lautaro protiv Porta, fino. Ide Willian, kakav je ovo igrač bio u danima Chelsea. Barella ovdje fino primio pa ispepo loptu, Teo Hernandez na leđima, ali ne može puno. Sada Kostić prebacio Barelu.
Zanimljivo, vrte se isti igrači. Nekad igrač je osramotio, nekad je bio osramoćen. Izuzetno zanimljiva kompilacija. Ovdje Harit, klasični potez, samo što se Verratti polomio pa je onda ispalo da ga je uništio. Nije baš toliko spektakularan potez bio, ali zato mu Musiala fino izbacio Nunu. A De Ligt ovdje... jak start na Messiju. Nema šta, jak start na Messiju. I... opasno, Grealish izbacio Sona ovdje iz posjeda, jako fino, obrambeno, ali jao, brate moj, između dvojice, četvorice igrača je prošao, nemoguće. A Maguire, mislim, nemamo šta ni pričat o ovom čovjeku. Ovo samo još jedno moram pogledat i neću davat nikakav komentar. Idemo dalje, Van Bisaković, lagan ko beton. A evo i Dan Burna, kakav potez. Ponovo Di Maria. Igra se čovjek u Juventusu, fino mu leži napokon na Juve. Vini izbacio Zoboslaja, skroz lagano. Robinson protiv Reece Jamesa, svi hvale ovoga Lisa, a frajer već peti put u kompilaciji da je fasovo. A Dalo, znači, se pogubio totalno, Fraz doživio. A ovdje Welbeck, strašan potez, dodir prekrasan u 16-tercu, zabio gol, kukavni Gomez i Konate, znači, iznevjerovali. Nuno Mendes je bio dobar ovu utakmicu, fino je imao driblinga i proboja, ali džaba im opet je Pariz ispo, doduše ispo je i Bayern, Odegaard ovdje, sjajno, odoše Boveni paketa, počevo se. A Saint protiv Trenta i Gomeza. Opasan Saint Maximan. Samo čovjeku fali završnica, nemoguće. A evo Messija ovdje izbacio Gorecku skroz lagan. Ovaj je išao na faul, nije ga stigao ni taknut čak. Tomori, dobar, prebrzo ide kompilacija. Ne stignem, brate, sve iskomentirat. Mudrik nanizo par igrača, na kraju loše puco, ali dobar prodor, fino je ovdje se prošuljio kroz obranu Liverpoola, koja je tanana ove sezone, a ovdje, ovo je sa svjetskog leva malo izguro Messija, zakačio ga. Messi nije na kraju prihvatio izvinjenje, toga se sjećam. Kraj ove kompilacije. Bilo je svega s majonezom, sramoćenja opasnih, igrači su sramotili i bili sramoćeni, sve većinom zvijezde, tako da bila izuzetno zanimljiva kompilacija. Ako je i vama, ljudi moji, razvalite like i dole se pretplate jednim klikom potpuno besplatno na kanal. Nemojte gledati videa da niste pretplaćeni, zaista ono nema smisla. Bacite taj subscribe, podržite kanal, idemo na 400k i to je to. Hvala vam na podršci i šta vam kažem, već don't worry, be happy and sport Veki.